Karam Karbing Lorat, to me, 28 March, Myanmar along Chikli Tepi ke bang. 7.7 magnitude. Epicenter matela main point bangke Mandalay po dimhan lo. Lapan ke Penang an angkangan bangke labang so achikli bangke effect lo. Kado kabe pen 213 mate Haruhini ra bang kreke thoman ke aprandam edlo. Myanmar pen loksi 181. Amunit thi elo lapen te Thailand along pen bang 32 mate bang thongkebra hini abang pu abang pi thi elo. Lapen 1500 amunit tumang ke areng ahu sonang lo. Lapen penang an pharo amunit tuman ke longpon pelang. Nali tuma video sirame langpon ikha building matela hem chardon kangrai same phere meme. Angsong swimming pool dokok posi labang so lang mangke nangki klo lo. Look at the pool is going out. Seven pen attack an bangke major earthquake pusi pupo matela Chikli Tepi pusi pupo non hadak Myanmar long lake 7.7 laso pusi hadak lake asapsusasa achikli lilo hadak tepi kanlo. Bangso a magnitude kalakha pon lake Richter scale pen lo Richter scale lake isi Chikli ko antong ke thema po labangso a measurement kalakha ipan lo. Charles F Richter alang lisi paklang pon lo 1935 aningkang. Nali tum chini thai ji koson si Chikli ke bang mapu nili stame chini pame melang kon stame nili ka chini ateng an pen thiek penali tum hanak than pon po nili biang ko matha ke Chikli lage isi api si kitin no la pen te la so api si pirthe pen kai juk si kitin no bon stame non nili chini lo lage api kali pirthe kachiman lake echedwet kali pusi pulo dak kre sir kep ingkoi ne acheddo pula bang so ached ke chingrum si la so pirthe ke kachiman pulo labang so ached amen si tectonic plates pusi pulo la pen te labang so tectonic plates by kai ke stame klembo ei pusi pulo la so tectonic klembo ajoini ahopen ke chiruk kok stame dodo la pen labang so ka chiro ajoini pirthe stame klem hu ti dopo la pen ke so no ahopen ke chingthang lok ti pusi pulo la pen labang so ka chingthang ajoini a pressure ke kai ki stame dover po athe la so tectonic plates bang ke kai ki stame kedam voi ji si aning kha la pen de la jam hello purtang de mate la chitong hello purtang de dak pressure dopo la pen de chitong phun ti pusi pulo labang so ka chitong phun ajoini si pirthe stame klem hu ti la son si earthquake mate Chikli ke cheman lo
lapen de sido thulang pirthe arloke sopik mate kor pusi pula hu arloke sopik lapen de kangjir tang arlong sido mare ke su thong kangjir tang arlong lo labang so kangjir tang arlong phan ke makma pusi english pen ke pula mate la areng ke lo kalamping pulo labang so kangjir tang pot angsong ke bang ji kabor istame dodo hopen ke laso apresa rajoini si kopilo pirthe bang ke hopen claim hu riti nali to ma hopen technology volcanic eruption do kokpu di kosone arling lampe puji ni disame chini weder lo me ason di nangtet phun titi longliar lo pen hala so me ason longliar lo pen nangtet phun lake volcanic eruption pusi pupo laso pusil tum technology nane volcanic eruption do kokpu me nangtet phun nane anglong ben konani adim pen ason technology nili labang so a video long nili than paklar pon otek chidelo jong sil tum than paklar unangji pulo tangte apor bang ding cheji bolsa nili ning thelo nale jom bang so ti he video pen stame ko son si chikli ka cheman ma mate chikli ke bang bang ma labang so lam chini lo pusining thelo ponle bang so video lo itum che thanam chonang puthot kapre ke video lo itum che tong thunang do me thak me kar